Hvaljen Isus i Marija. Evo, 16. dan hodočašća. Zahvaljujemo se svima koji su nas do sad pratili, ugostili, pomogli. Dragi Bog nam je stvarno stavio ljude na put. Ništa nam ne fali. Hodamo, hodočastimo i molimo se. Danas bi nakanili molitvu za sve hodočasnike. Danas preporučamo nas, vama u molitve. Molite se za nas da stignemo na cilj koji nam je zacrtan, o kojem smo se odazvali, a usput neka bude i 9. i 10. postaje križnog puta, ko hoće, ko može, nakanjena na ovo hodočašće prema Imotskom. Znači danas nam je cilj u Imotski doći. Jedna želja župnika koji nas je ugostio, gdje smo prespavali u župi, tu iza nas, vidi se jeste da nakanimo molitve i za mlade obitelji, da se usude imati i više djece, da se ne boje u ovom gorkom okusu kapitalizma. Teško je odgajati djecu, potrebne su puno stvari, ali milost Božja nađe svoj put do svih vas. Tako da se ne bojite, budite hrabri. Evo Toni, reci nešto ti za... Eto, budite hrabri, budite čvrsti, imajte djecu, vjerujte i odgajajte ih isto hrabro i odvažno i onako kako treba za Hrvatsku. Hvala. Ipak, dobro ste vi rekli. Evo da, još hvala. I to je to. Evo. Samo nakana je takva, mi ćemo moliti sve skupa, sve vaše nakane, sve što ste zvali, pisali, ne možemo sabrati u par rečenica, sve nosimo, gospodin zna, ponovit ćemo se, i Gospa nosimo njoj, tako i sebe, da ne budemo egoistični ili nešto, ali da, krenuo sam na hodočašće radi sebe, radi svog duhovnog obraćenja i moj prijatelj isto se pridružio tom pozivu, a tako da i šaljemo poruku da pogledate malo i sami na sebe i da krenete. Jer ako nećemo krenuti gospodinu, neće se promjene događati. I potrubite za domovinu. Da, Božji blagoslov.